Mweru wonde hekaira mutu akaibwo muthuku kana kinya mitugo itiairite indikire obati kumenya ati majengo nende ni alukite na kuthira nende kithambiritwo na kwambiriria thiri majengo ni thirite nende kiyukia itale kuthira na musikiti yu ndene onene kiri Mount Kenya nikinya kuthira na timu nene ya mubira ya Alzizia yo mauru wikiro kolami nikinya mantu igi kuthira bena mwini uri nkuma tawe na zizu ni bethite nya baikiro lami na mantu yangi ya maingi yara yalurite othio bwa majengo muturi muri ukina ranirite na karibana kini chunchi kebile keronoro mwanya ruono rwa majengo. Majengo nandi ni jombete kuona garukubu bungi mono bwambira ni kuona rami interesio ijiri iri gitani tika kayo mboja iri ni rujiruria ruturi guntuku ara nandi mwingi bataga rujiruru kutine nyathina ende da iji jauteka iguntuku kwega turekirwa rami na njiri chirathiri chibuhi tuchwa kyankatho au no tugatega ukona katikati kama majengo tuina rami ijiri da iji kwa urami uchete tachigia attractanto roje itotoreri roje rwa kidima ja thirikari national government yego aterena county government itombeta gotorero roje ya kwa uyetete ya attractanto kwekero kwina security light kwina solar street lights ichombeta gozo achigekiro chiga attractanto na anto bakethwa bakaigwa bese bena maje batuto gochiarwa na tugekorora kurakari miaka ya nyuma tukuri nandi daiji majengo gutengio na barabara yenjaga ya gwetera itukona barabara itugitiri ithirikari iria chirio majengo jaraturagia mundu itukona thaiji kwena wero na majengo kinya ruterero ithomo ibaratigi nyuma mono lakini thaiji tukoretia tu nene mono to ana ibakoya supported monka ithirikari na kuthomithwa na bursaries na njire nyingi na kithomo kiomba gukuragia ntura iji agitagaka ntura ya majengo niombite gukire timu ya mbere ya mubira iji Kenneth Alzizia. Timu yetu ya Alzizia rito riri umanite na ntura yetu ya majengo ntura yetu wa Alzizia timu ya mubira yetu ya formero 1982 timu ije ni matimu iria iguchetha mubira nkathi ya iguru kuma Meru thaiji turichetha ligi gwitwa division 1 ewi third tier baada urite NSL ugeta KPL so thai tukinyite au third tier division 1 na target yetu iko make sure tuguchokia Meru kwi map ya football tukiomba uchetha KPL na untu bobu ni botetheretie mbewe mbithi kathomba kire mantu yege urungika timu yetu ya Alzizia mainly ya formero ku change ya mienendo ya vijana ba area yetu ukataka area yetu informal settlement kana ghetto kwena vices nyingi muno vijana bakethwa be ido tena mapato ja kungana so ibatonya ira miadarati mono na mantu jajangi ja wamba so timu yetu ni tethairia ku engage vijana au timu yetu ni tethairia vijana bamwe gwita skuru ikutha kuna scholarships through the Alzizia Foundation tujukaia vijana to abaikia skuru ja mukiria so far tu na vijana batatu bakuthoma no vijana baba kona courses yuba kuongerwa technical itio bongera on top of their talent itio bongera another skill irabomba utumira kimaisha. Latif Kenyuari wa mbere kuthura kuma ntura ya majengo kutonya kire mbondi ya municipal aja Meru na mbete wikumirio ntobobo mbere ampambe nchokeria gavana Mutuma nkatho nonto bo guteka kona mwana wa majengo omba gwitaga karagi kimethe policy making area policy making kana area kekie Meru municipality kugitangirwa ikenda omba ku present antu bao riu ni tagaria ri nene muno na awi kuonania majengo itwitite bwega na itu progress ite bwega na inya bara bangi be nyuma imfano jo mwega muno kibangi ana bara be nyuma ekwa ikenda bethwa be na maisha ne bona inya muntu majengo no ete aga karanto anene na akanene no MP no ae governor Meru ici kirigi chunchi gietu kemuthia tukamurika jamwe ja mathina jaria majengo inajo ende amona rami utwekeri na twa skumira gusukuma twera songa byari byatharirwe tutena bioro mwankatha aiji nyarenge ngabana na itomwe tutena bioro na thikari kuga wege mathina jaja aje tutaweza kupata affordable housing lakini hata affordable housing ikikuja isi displace mtu yoyote. Muthuri Muriuki, Rugonoro Majengo.